ama sa ta in so pi ule naw ka channel hin be viewers ho zo sile subscriber ho zo si nabon chawin ka hin lim win nabon chawin ni khopa tuni in ama sa ta in na chung chewa ki pa thu ka hin sei no min azi cho nang ho nei lung si zalun ka channel subscribe ne hin bol pi wa ka video ho ne hin bet pi jing zalun tuni in 4k subscriber ang wal ta in izi chen na chung chewa ki pa thu sei zo lo ka hin phong ma sa na he tuni video a hin London khopi hung ki sim do dan the sim in a saying wa hin izi chun video a chaina chan ve ding in jong ki tim ki win he ka channel subscribe nai lo hon lung sit 10 subscribe na hin bol pi ki divin jong amasan ka hin nge kinin tu dang tam sai talawin the sim langa analu taw hetin London khopi ki sim do hi tu akon kum sang ni chi sama sanga kon hung ki pana ai tai 43 AD la hin Roman sepai ho hin England hanglam gam kai a hin ahung kun win British gam hi la pi ding ati win hi hichi Roman emperor pa Claudius kitipa hin sepai sang som li zen hi asolen Britain gam la anadin sepai ho nga munjong asim ta win hi hichi Roman sepai ho chu Thames vadung kiti hichi panga chun nga mun asimun gal a man cha ding him le thel jong akisim be be jingun hi thing hangla ma jong chun gal man cha ho koi na ding sepai ho na ding nga amuna simun hiti chun London kiti hi ahung ping do ta na hi hiti chun British lengpa bodika kiti palam kainan Roman sepai ho le Britain sepai ho ka kisa tu na gal thupi ta anaw min hi hiti chun akum kumin gam ki chu na in gal ana jingin kum som ni nai lam hi gal le tul om zo in London khopi chu su se ai ta na he ani ve na ding in Roman mitian London khopi asafakinun hichi a hin bang London kulbang chu thing mai mai a ki sim hi talo in sung a hoi ta ki kam ai tai hichi London kulbang hin agam ahu bit kiu hilo in a khumun jong nga mun mai mai akun khopi mong mong asu sa in a he 250 AD laya kunin London hi mihim sang som thumbal adin chen namun anahitan hichi London kulbang ki kai khum sung khopi hi ekar zathuma lin ahin hiti chun in thupi ta ta le lamlin nom ta ta ho ahin sim panun hi kumjani sung hin ama changin agam ga su ho se se a akimang chan ana chengun hi zali le som AD ahin Roman te hin London khopi chu ananusi win anadal hatawin hi aji chu alengamu anhat zolo hitai ain la khopi pal thupi ta hole agam ven tu abai na hoji in khopi min thang khat a hi to jing in hi hiji chun hichi khopi kinung sun sa chu ahung hat do pai kin in hi hiji chun 11th century akon ahung khang to tul tul kitan hi London khopi a vadung lin ta hi gamdang mundang dang ho to business bol tunan ki zenma ma jing zongle hechivadung hi London khopi su se theiding din muna a hi zein agammi pi adin lungmun na ana be se kun hi 1348 phal bilai hin thille lo pu kung in nei lin ta khat hi asunga to mihim zo si athisa in London kung kai muna ahung ki tol lu ni hi hechi kung in nei achun ju chavom tampi aumin hechi ho chun zendam thailo nat na apu un hiji chun chomlo ka in London khopi sung hichinat na chu ahung ki thezal ta na hi hichinat na hin apha apha chu zenjong ki zen man lo a thipai pai jing a hi agim nei dan chu mihim khat in jingkal chadon phat a hichinat na a chu anat patle vai an ne masanga thiman ji ai tai hichinat na chu aki thezal pe en khopi sung mihim sang som thum belin thina na tu na hi hichinat na chu ju chavam ho akun hung ki pison hi ji chun black date tin zong a heaven hichinat na chu akham tang na ding lampi dang him him om lo hitan a hin la mei kung se se a su tang thei ana hin hi hiti chun 17th century in London population hi lakni a phajawin hi a hin la khopi chu ki khelna ana ha umpun abe be bahin hin la khopi chu mihim atam waltan chu zongle khopi chu dei bangin athing zo tapun hi 2nd September 1666 kum Sunday ni ho zan khang kim velin Thomas kitipa hi zan ai mut lai hin sa sawalin ai mun akon ahung khang doi na hi le ain sung chu mein anakata na hi
hi chi chu ama in sung bo a hi sa in thau mai ho akun hungkung do a hi sa in a hin la in sunga kun a hung po do chun a khupiu chu lin pita anakaman ta na hi aji chu gamsat lai hi ji in gammei hung ka akun khopi in ki sa ho chu atam zo timber thinga ki sa a hi ji in bai sel a anaka hla thei a hi tai hi chi mei kong na sata chun ninga sung in sang som le sang thum aka hla in mihem sang som git in nei lo asu na hi hi chi mei kong na sata chu a phel mi ji am tapun khopi lai lunga themes vadung umji a chu vadunga lang in ho ka be thei talo mai ai tai hi chi mei kong na sata chun kong in neya kon ju chavom hungi tol lut ho namun lang chan a hin katan hi chi ju cha ho zo si jong chu akali gam ta na hi London khopi aki khatlam akasin London mi te tampin khopi ada hlaun aki chau taw na hi khopi pumpi chu sa phat kit te angai ta na hi London khopi a omden chengsin hi London khopi chu a hin sa phawen hi ti chun 17-18 century line London khopi chu ahung khang to jingin a khopi jong alin che in nei le go langin jong ha ta in ahung khang toun in thu pi ta jong a hin vel sa do kit tawen he 1801 kumin London khopi a 1 million hingdi chet in akisa do in Europe gamsunga dia London khopi chu khopi lin penin ahung pang ta na he British Empire vai hom na nuya London kongkai mun chu gamdang to trade ball namun lin ta ahung hitan East Indies gam China India ti ho to hin ki khut zomna ahung pan ta na hi a khopi le dan le agam sumle paya akhan to keu hilo in agam chu company bank insurance company chule commodity exchange chule adang lamchum chumin ahung khang to jing ta na hi 19th century hin London hi world class metropolis khopi ahung hitan a hin la khopi sung nen lebu ki paina ki su lo je in hi ho chun tui thing don ding ha san na pin he akon chun thina theina na zat a hin hlut kin in he 1848 kumin nat gol na sata ahung lang kin in mihim sang som la li sang a tam zon thina na tu kin na he hi chi thil so zo kum som nungin nen lebu ki paile mihim thi ho akon Suez ki ti vadung chu ahung nam se ma jeng tan hi ji chun hi chi vadung pam a parliament in ki sa jong chu anasumang un anachun do tawen he centuries ni masanga meina sata in London khopi anaka hla ho je in London khomi ten ki ven na sata anei jing na hi ichi thil su ho jok am ho dia haimil theilo khat hi do ta na hi civil engineer Joseph Basil Z kitipa hen vision le plan to pi ta khat agongin hichi Suez vadung tui zo si hi leino ya lun sa a London khopi noi lam zo si a hi tunnel sim a khopi pam lam a lun mang sa ding ti hi hichi to gun hi hoi sel a to do hin tu ni chan gein hichi tunnel hi akimang jing na lai ne hi Basel Z kitipa thilgon na to je in London khopi mi ten dam theina le agam sungu thin na ananei theyu na hi London khopi lai lunga Thames vadung hin a khopi ki chot matna ha san na len ta asu je in ki jot matna ding lei thu pi ta le ki tup ta angai ta na hi ji chun agam engineer thim ta hon hi chi Thames vadung chunga hin lei a hin sim pan tawin akum a lun in sumle pai asang aza asim lun in dunia imu Tower Bridge ailo le London Bridge ki ti hi a hin sim do tawen hi hichi lei ki sim dan hi thupi ta hin aning tu a khum thupi ta ni awmin alailung hi ki hong le thei a ki sim a hin kung in nei len ta ho khupi sung alu ding ting hichi lei hi ki hong do a ki khang sang thei hi hichi London Bridge sim na hin kum git alun in sang som le sang khat ton sa gi thi akimangin Cornish granite le Portland stone ki ti ho chule adang tampi azawen chule steam engine len ta hichi lei hindom sang thei ding jong aki koi na hi British government in London Bridge asa sung hin agami ptn ha sat na sata na tu na hi mihim anisima apunji le gari anitina atam che ji in lampi zo si akiti ta na hi hi ho zo si su be na ding in leinoya train lampi a hin simpan ki tawin hichi chu leisit a leinoya train lampi ki sim ma sapen ahung hi ta na hi chu keu hilowa hichi tunnel ki sim la a athu pen jong a hin tunwang akimang tapu na hi a hin la
hichi tunnel hi itabang thip na ki manga anaki sim ham ti hi koiman tuni chanin a khul do zo pu wen hi hichi tunnel hello tunnel dang tampi asim bezingun London mi te din chile wale khulzin na azang khai sa le zengin a hi 1921 a kun 1931 ki ka sung hi London khopi hi azad ni in ake elit be tawen a hi aji chu leinoya tunnel ki sim chu asim saw be ji u hi kum somzo 20th century lai 1940 in London khopi in wangsi na tu si na nasatai a hintu kitawin Britain le German ki ka gal nasata hungsu do kitan German te vanleng tampi London khopi chunga ahung lengun London khopi chu bom atha khumun khopi sung lin ta asositawen he London mi pin ha sat gen theina nasata athuun hichi gal len hi kumnga sung analun in he gal ki chai zo 1945 in London khopi hop thuma hop khat chu asegam ta na he hiji chun a khopi chu nasata in ahin saphakit ta wen he hichi hi a khopi u nasata asa phat naw ani ve chan na hitan kum zathum masanglang a gamme in khopi anaka hla a anasa phat uchu akhat veina he London hi khopi min thang mong mong dia pathinin agun jong himai thei hi aji chu agama ha sa na hlung ho gamme na sata ahin galpi hin nat gol na sata ahin black death tia ki he ju chavom ho akun hung do ho ahin chule adang dang jong tamta umin he ha sa na izat tu jong lew lungthla dai lo a pan ala wa khopi chu asim phatwa a khopi hi atun do tho tho jiu hi hiji chun tun jong chi na thiep na nei hole agamu angai lu naw zalin agam sung hi mihiam million git adingin nom ta a chen de na thei van noin a het le mihim hon achi na nom jing khopi khat chu a hi do ta na hi saiding tam ta jong le dunia dingin hi chan chu chai taw hi tin su hil sei hil oma jong le kingai thi mo hi tin video achai na chan hin vet pi ho zo si chunga kipa thu ka hin phung in like comment share jong ana bol hi tin na bon chawin no mun lang mangpha